so generously with us as families and as a nation. Amolo may no longer walk with us, but his spirit lives within every Kenyan and every African. Such was the depth of his influence and impact that even in his absence, his presence endures. Fellow citizens, we gather here today not just to mourn the passing on of Baba, but celebrate his purpose, his vision, and his ideals. He walked among us as a man, but he also charged among us as a movement for change, a movement for justice, and a movement for inclusivity, and a movement for a greater and better Kenya. Allow me, fellow citizens, at this solemn moment, to also speak as an ordinary Kenyan, a father, a brother, and a fellow traveler in the journey of our nation's history. Na mwarimu munene wa skuru ya Kiani Primary na tariritie wongele kubo makarika yari twa kwithira baitira skuru ntwa kuwa ontubo bwithirite bokiumania na kiaramo kira kionekete wita na mbere ontubura botira ritwa betira skuru bokenda baketha becho ibarua ibokenda wichionera irio Nicholas Chabare na chunanjira ikinyanirite ine mato ende anibata ya skuru mno no tera kuringana nora area kari the catchment taka friendly mno no kono we kari kura kwana ne frequently kutera mno ana no ba shinyero ro kuthamba utero ere misiu skuru yongwe tona ro ku provide ana bathera ana ba bethora ba na ruko ba kere nyako ya skuru mwalimu mutumanguru kina wetete ekinya ana abani ni kwaja go ibarwa bure onto obonge botomete ana abaingi bantora no bathiro batiko thichukuru na ara koria thirikari ni thinambe na kuthingateiria mononto baraba kunenkera ana abani ni go ya gutomera na gutigira iba kurigiria onto bobo ana baba inge iba uskamu no utomera komerege tu intorene ana baba ingi batira ina skuru kenda beto utomerera iwe mone challenge na nkiromba muno kire utero administration iusike na kwenda kumenya imbi kane njukumwire ko kane talerere ko bomba kuoya nikenda twana toto tikaura muno turira miraene mutoro tuete mirae thwa na kana akoyerwa atua ire bati nikenda kana kakomba guthurwa kae skuru ndo tutomba gwa mirane me kane korwe mirane buike miraketo lakini ana ibo batu ya mira ko uro tereno wathani bakausika kuriana batu mira wato akano kayukuru tagaria ngote kiana batu mira no kabalika skuru koma Kiani Gembe North Petan Class Chabare. Mwarimu munene wa skuru ya Jokini na oretia chiari kureka kubwithakia maandamano gaita Karabe na Matheta bakwenda kwithira bagiokia kiwa ati okulokira maandamano ontoboibo kwithira bokiangaratania mathomo no tira aritwa bakiringika anene. Munene wa Chukuria Njokini Junior Secondary Bwana Nyaga gitarari mu barabange aborite gutira bati kwibikira kiremirengo ya gisiasa koria barabathuritwe kinya na kura mutongoria gwonde ora kinya baithomo watanirani nabo nontu ni ugo imbi chukuru eno itethetwe na inya mono na atongoria bau bakuthurana kura na atongoria bau bongo bathirikali nontu tuthia tukaraniria nabo na tukabera Njukini turenda kurutha 1 2 3 itutethwe na ituona bagitutethia utagutinda kubagua ukiuga wa murengo riku kana wa murengo riku. The school does not need murengo. What the school need in development na kenda ana baumba kuigwa bona facilities ili kuendekana na kuba equip na into beyond bira bikwendekana na ministry ni yetu supportaga na mabuku toyenge ya gitonga kire arimo wa baba nge tambitwa kire other schools na end teachers barabangi chukuru yera wairwa kinya wethere karibu rekari menya gwigwa gwina ndao ithi warie na aciari aria na arimo aria na ana aria na community ni surrounded bugwatanire bore down the strategies
burabomba kuendereithia cukuru kenda yumba gukura Muthia Gitongana uritia aciari gutigiri bakwibaibanire na migomo ira yithiritwe kionekana kirima cukuru mwanya mwanya wa Kagita. Cukuru cietu ciumba kuthi bwega untu bunini baumira cukuru tafadhali nkuromba na njira ya gitio mbondi ya cukuru yenu ni kamane ikare nthiguru yite mwarimu wao munene baharanirie na baombe kuthirie ndeto ira kenda cukuru yumba kuendelea bantu ara kwendwa gutie maendeleo mega gwa mariogo ti ugo njukini twakinyagu nontu tika tutabitagia utie we gumba kwibia maraika lakini yara makosa mayagira mbondi ikamanaga tukaharaniria na tukachoka tukaita ciari betu tukabaliria na mantu makathira na tukendelea nontu tuliaga nontu ba mugongo wa Kenya tumba gutethia na ba Kenya tafadhali mathigi matitethia macukuru ugeta kure incho kirete na ndeto nkuluki. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharetu wa kilomita 14 irane korona murimo jo kansa Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitare ya Kerwa mwanka kiani nega Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanena na atuwe twetanie twe amwe kenda turinganje kiaje ba kansa twitane manto mwanya jegie kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinyako gwatera aje ba murimo jojo na njairia iringekete nemba josha kansa kiani nega Kinoru kukethura na tournament ya football na mantu jange kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na magana 5 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea barato endete na weregero kire barato kuruira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Sini
niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kathosha mwanya muno nontu bo kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu cheweru tha mwanje twichokera ni ati mwarimu munene wa skuru ya Karumo TTI Noe Flora Kanyua na tariritie kwirwa kwawe kumunina skuru kwithire gietwa inamba 5 kinthuro yonthe ge skuru irachionekete kwithire kibwithia pupo ya Flora akiaria na ndikibande tonethirite agitariri tumi bio birabi batetheretie kwithira bakiombana. Nyuma ya mpumicherwa kumirana kona na chukuru yobundi note ya Karumo ira yenterecha tigana west iri namba 5 Kenya ngima kire chukuru chobundi iri kurutha bwega na namba 1 gichigo Eastern chukuru ira chobundi kinya chikurutha bwega indi tombete kuwa tukiaraniria na mwarimu munene wa chukuru eno ya Karumo Noe Flora Kanyua ura tutariritie cirira batumirite kenda bakaumba kwa bakirutha bwega kagita mwankiragu nina ukena kwingi muno nundu skuru yetu ni rankitwe among top 5 in the country na number 1 in our region na kwena maundu mengi muno matumite skuru yetu ikorwa ikifeature in good performance. Kindu kia mbere ni discipline iria tukoragwa nayo ta skuru arimu a Karumo ni mamenyaga exactly wira uria magiriirwo ni gukorwo magika. Ona ciana cietu cia Karumo ni ikoragwa ikimenya kiria kia maretere skuru koguo ni tuonaga performance yetu igikorwa imbega na as management tukoragwa na open communication policy such that ciana ciena issues nitumathikagiriria niturutaga wira pamwe na the student leaders tondu nio the bridge between ciana na management. Security ya skuru yetu ni mbega tondu tutikoragwo na issues of insecurity na nirenda gucokeria the security team gatho ni mavataga gutu protect ciana cietu twina nginya police post riu yongererete security in our area and so far tutingi complain of insecurity here. Nara ngurugi Kanyota aririte gwega bwana kumba kuiwa bakithi chukuru cio bundi note anontu mwana na kumba kuiwa kiwatira uteaga atumira nyuma ni one kanya muturo ni bwake. Musiari technical courses are very good tondu that's hands on. Mwana ne akubie andikete atinda akiandikwa ni mundu tondu once we give you a hands on course nuthie na wambiririe tweterera ukiwandikwe and niturona very many of our students my independent. Ukava mwana a skill, then ikoragwa very easy to make this student independent and auma outside the school compound. Kiripotera tho cia weru kuma chukuru yo bundi note ya Karumo tigane west mbeta wa John Thiga. Kathoshe mwanya muno kiwe John Thiga kiwe mutegeri na kibonde brabomba kwithira bekinyanelia ndeto chietu cia weru tha mwanja ntukirwa ringa kwendera kaita kia onimbeto wa wini wa Kinyiru.